Okaire ni kogoro kange ndene ya mubango jo Tuthunkume Weru TV tujukite kanya kamwanya gukurita mundune twakureta werune mantu nejegie uthunkumi na uthunkumi buri na umithio mberema tulingite gataru getu ka mubango jo Tuthunkume mwankantere chiankubo kweja kugwata rurwa mwanya rikana nya katiba yongwa ni kwali mantu jegie devolution ni kureta utungata motungata mwanya akwina agwe gwa mwananchi aja tumite ukaigwa baingi bekugwetera mantu jegie garage ukaigwa baingi bekugwetera mantu jegie mechanic lakini oro turobutite na mbere no mtu agwita na mbere agichiukaire na guchiuria atiri nkethero ndi unique nkethero ndi mwanya na bangi tutiga congest kana tutikojura na biashara nemwe na njire kariatia kiu niki giatuleta ntere chiankubo guchemeni na nchambe gwitwa Kevin Omondi wamwe na barabangi bagwatanire na botumenye uria bathondeka mbonde chia rori mithemba yonthe mbonde chia mbasi mithemba yonthe bobagono mwanka bagwatanire bethero begi ntu kimwe batuletera utungata bubu akwi ndene ya county yetu ya Miru gatucemani nabo na uni munene gitongo kagwi ikinya batu thethaurire nkuruki tumenye kwambiria ngugije ni mbiongwa igwitia nkurukire achiari bajukagia atia ngugije chianjara chietu nindene ya Tuthunkume ukibebera mitambo na ndeka ingie 15 tuigorogono rurwa mwanya tuite na mbere kuthunkuma kuri na umithio devolution ni kureto tungata akwina mwananchi kana mtu onthe uria kububatara utungata bubu no bwithero bore ba thirikari kambuni kana kinya mtu kiumbe aja maturene jetu kuri motungata jagarurite othio bwajo ni untu bakagita gakaraja utingi bona akwi maturene jetu narua gikaro gietu ni nkubu kiwega tu na tucemeni na Kelvin oja uria gutura marieto jawe na ngugi yawe iji tumite kamera cietu Tuthunkume iura gataru mwiko mwankare aritaira ngugi kimarieto mbetagwo Odhiambo Kelvin oni nchiariri Omeru eje wau gitembene ndathomera au Irinda ndenderea mathomo yakwa na ndi ngugi nezi na ni nduta ngugi body fabrication na ni ngugira tuita tumba kuga Meru gwaka mbonde cia ngari tukathondeka ngari ekethwa no ikamate mirigo no ikamate antu na kila kitu kila gikwendeka ukamatika twakinya kiri body fabrication kigatira iga Kelvin tuthererie thiriria utungata bubu bwaku aba ngugi kwa yongo ira nkuruta unini ngwandeta Kelvin igwaka mbonde FSR twina kanta twina ifarara twina FTR twina FVR twina NQR twina NPR na iu inge methemba iu inge chionthe na nyeira chija gwakwa tambasi Starland itwakairaja na tebo wake aja weja kwinya services ile inge turuta aja twina mechanic wonde ba tutethia ki services cia mechanic cia maguru cia engine cia nau propeller cia methemba yonthe ngari na undene kila gikwendekana na inya twina department inge panel beating ngari nini okona ta iu ire au nyumeku eu ngari na insurance ire au na geterete kuthondekwa twine nya barangi baraba kuringa rangi te uona ya umaja iringiri rangi aja ya kiria na manto jonte ya thithirwa kiambere Kelvin yathomerete account bojairi achiari bawe batake nagua ni ngugiji endete anjara na boja thatu bo bachemeni bari mari jathatu gatutarire thiriria gitumiga kwambiria ngugi iji oni ningwa ngugi anda mendere nyande skuru ndenda ngugi njara indi na achiari bongo bara batenda ngugi njara onde ikirwe ndomerete ya Meru ndathomera accounting indi gugwita ndona itio tonyana nani ndamwe korega buru ndatonya Meru mbondi by that time area ugitembene nyo ndamenyere ngugi ndenderea kumenya ngugiu ndongera experience yakwa tugwita chuka ndathithiria muntu gwitwa ostrich twaruta ngugi miaka mingi muno kwambiria au ndachoka nkubu twarutira muntu gwitwa teams akiambiria au kwawe 2012 na ndi kuma mwaka jo mweri jwe 3
twa mwana ndi na twi twambirie ngugi tutwingo turia twagwatana twi antu bathatu directors bathatu ari uni Kelvin twina Maxwell na twina David nio kuona ngugi irenderea nthiguru ya antu bathatu be directors bakidama atokia garage yankubu ona kithomo kiri kia account iji ona mere kanya ga kuthoma kana ni gutonya kieni jabangi kuibundira nao ngugi iji rasimo thomere we skuru na mostly baraba saksinda mbona bethomera kiwanjeni tada yo gatega ndi na nyanda kabara turutana ngugi na no unda thomere ndi au mirumbundi ndende gorwe muntu gwitwa kwach no ndutana ngugi atwenderea we muno ndikuma au ndikumenya ngugi na ndi ndambiria gwita na uchuka kuchokana na nau angi niona ndi ndaona experience iro kona ngari myanya mithemba myanya ukamenya ije ibati gwako ije ibati gwito. Kelvin ni umwe gategate ka baba ingi bandiki na barimi kwebanira na ngugi ciao nontu bogua nikenda bambiria ingi mwanya ona bo bandikana jabara bangi indi kiuria ni atiri Kelvin atari no gua agitigana neu ya mbere atonyana na iji na bwawe ni uma ugwa ibwetha bure obo munene muno nya tukiuma na area oni ntaije ngari teno iraria ndiguru ekwa mikaritie nkimenya ngari iria itwitete through a lot untu ngari teje no konenkerwa indi no kuona finances ikethwa ndiguru muno nontu aturita katwari na Mbeca uria tumba kwambiria ngugi ngugi bati kwambirwa na gintu milioni 5 10 gwita mbere indi na twitogeria twi ou turito skuma kidogo kona ngari te igwikira 200,000 au igwikira 200,000 indi challenge irio na twamwa inya kethro irio tukenderea yo indi na bobo nene muno oni ngucokeria antu ba mero nkatho muno nontu ba support yao ketha tibo tutingithwa tugiaka ngari twina chore bara twina bwa ibo bo tuskuma ketha no itike muntu karia we boka negotiate na bokenderea ngugi otaciari be Kelvin baingi ni barega kurekeria na bao batonya ngugine iji ni untubo itumi mwanya umba kubera atia ona kinya nduki mbithi ukibathaira kiriro baigurukirie bau mware bagaitethia nakio oni ntegete kamera una nkiara yoma kimuciari okwa nyatha inkomenya nethairwo akenete ni oni nyaketha na regete na kumenya no ari ngithimo akona kanyamu o ari nenya tigintu nomo kuona untu muciari okwa wengo inya we nongo tingo gene panene bitinya kuruta ari au kanyuru na nini garage yewe eni mbithairwo mbije na kena muno nontu na kuona nyaketha ndaregete ria na kuona kwi undi kwi step ira nkinyite na nyakenda kaira bakubate kwenda ngugi njara ono mbere na kaba advice wega muno ngugi je ni ngugi umba kwa Mbeca kenda kai muno na araka muno na ngugi njega muno gucemania antu bathatu kugana mathogani mwanya na kwambiriria kindema autokia garage kiroto kienu nimbi na burenda gikinya mwankana batu yebe tutakinyara tukwenda no nkwireo ma tutakinyara tukwenda okinya oni nkwenda Meru eje turi buses yakirwa Meru nontu inya buses mbije gwaka ntikuona aje kwa Nairobi kaire oni nkwenda Meru twaka matankas na itokwenda kaire twaka inya matipa na yu ni ngugira tukwenda muno Meru kenda antu ba Meru betha bena mantu ya ujonde ya county ora to devolvete mantu ya county yatikuthithirwa Nairobi turende inya mantu ya mbunde tuthithirio aja Meru onde tionde drive sara na arara aki turende nyamba sisi twakira kenda bana bo batwitikia bamenya no tuthithie mantu jau baturetera mbasi siu tukenderega acio Nkuruki Kelvin arimbira maita na mena mera ni kuringana na egita ku ni kuga atia wene jariku akurukanaira na jongo gineji challenges ni nyingi muno ende challenges na cio cie ya kuringana na ambuge na wakati wayo muno challenge ire aja ngugi yetu i finances muno ne ireta challenge muno wina Mbeca cia kungana utithaga wina stress nuntu nukoreterwa ngari ukona ngari iria ekethwa twina Mbeca ntetera mwene ari Mbeca thai kenda mbomba kwenderea abati kwithira oni mbakite ngari akampa Mbeca ciakwa kaci ageta cio challenge ingi oni ndomba kuga
i antu banjara oni ndi ya meru na ciariri ya meru indi kintu kira mbuga ndakai nyingi ite kwenda ngui cia njara bamwe bareja baithia ntuku imwe ijiri baigwa metho jagwankana bageta andi ukethiria ichallenge nene muno utikwithira wina bo babaingi thai ukona ndina kingo giekwa ndina antu bathatu banjara indi nyo kareta bau bangi batikumba mtu areja kana metho ageta ntikona challenge nyingi muno kijau jangi challenge ire mba kwithira irio ikawaina nuntu bo economy taxi ire iguru into byaiterie chuma ira twagura 7,000 urigura 14,000 tekona ichallenge na utira customer ongera mbeca urariaga 500,000 ria milioni imwe customer atiguo na ketheria nkuruki bwana Kelvin no gutariria nkuruki ugua boy bure bunene ngugineji ontuko ubwa bura bwitha burio ibwa security yake nyake thitu andikite security na jau jange tuthire ya security utikumenya kethira ngari mwene kama mana ethiro safe ibwa bunene burio na apart even from that twina mantwa maingi muno accident ichioka rira turutangugia tauni ogatega ndina miaka 3 ithiri nda mamiru rubao na iragita mekie maguru tekwana ndejukirie o mieri 6 kenda ubwa thaiu we mtonju akari rasimo rutengo kenda umba kurea ande wethairo challenge nene muno kibatu nuntu taka wandiki irasimo rutengo kenda wona gyaku tutumbe kamitwe yetu muthetune twethe gutina ngugi ingi jeiji ciokarika maturene jetu no indi mwanya jo tungata bokindama na bangi ni untu bareo ni mbio mwanya jwa ntiuga mwanya jwa Kelvin muno nkauga mwanya jwa kidama ta garage kwina mwanya jo munene muno nuntu ngakwira na ngachokera kairi mero msima thai ngetekaga uti mtu ungi nkuona umba gwa kambonde taura kidama utokia garage igwaka ngari itukonenkanira ngari china quality design is sawa time egwita ngari iwe sawa customer atechererwa uga ndaretere ngari ekwechererwa uti mantu tajau na inya we aja we safe na mantu jonte mbitikiria na gitio twikire gatante gichunche kia mbere kia mubango juju na niboega nuntu bokanya gaku na gutwa rugono rwaku amu gutero thomagwa rutiandiki no inde bare bakindira mubango juju urakuchiro ni bore othithaia no rendo tungata kana kirira nkuruki omba kugukinyira na njira iriku biashara yetu iyo ankobo wokinya nkobo au kotini oka branch on your right side njire uko kona kiwega ukaitia waruru no kamenya na inyore mwibu twina namba ira chestikene ira tukoni anto bonde kengari chietu na inya ketha butiona ira chestikene twina namba kidama utokia garage yetu na neo 07 480 580 2877 kina mbeu ugatwithiria na tukaraniria na tukaiganwa na twako direct yaro ka mwanko kinya gwetu nibage sana mutegerio mubango jo Tuthunkume rugono kindama garage auto care nibarikitie kurwandika negitaro nde matuga areo andiki urandegwa rugono rwa ntuko ya narua areo wandiki igitaro nthema muchunko na karakiuga ukenda gukaraina comfort zone muthiane ithuganiria kuno uri kunurire ngugine uri rigagutethia ni rigatethia bangi kinya nkuruki no ntutuga ni gwita na mbere kwararamia mianka gwita na mbere kwararamia njera chietu kwararamia mathango jamiri kana miteji yetu ngai atunekirete ngugi mwanya Kevin Odhiambo agutwereza boegama bokure aria baandiki lakini muthiane bareja kona nyabo bati kuthobete thaia nthiguru yetu kwandika baba ingi nyankuruki o na ukona ndene nthiguru Kenya tuna gintu kigutwa devolution ariuga miake ejete kiroto kia omberema timbasi nyeje skuru cheta kuthithirwa mbonde na rentereche Nairobi nike jontuona ndene ya TV yakuna rugono rwa ratwereza ukona kwina ngari njerwa ile aje ikuthondekerwa mere kana body so ari ori mutegeri ntuko ya narua ni guchiuria ngugine u andiki uriendo karaku mwankari mumero na ugira arauga atiri kwandiko tikugitatea tiguciarwa ni mbiwi gwatirite
urenda ukarangugini umiaka eng'ana kike kiro kena konda utiga kyo ntuko ya narua tukijukia kanya tunoka no nturogono tuchigerua nte taura nte ongera nyeni munene gitongo kagwe nkuigwatira kamwe kana twiri inde kaunisiri yekwa nagwe igwatire gaku umaruka igurukirie twete na mbere kuthunkuma kuri na umithio gicunje kia mbere gikurikaga tuchemanike biene na mutaramu twete na mbere kugana ume na kwagirithia motoro jetu na gutethia kinya bare bangi iji ni Weru TV mubango ni Tuthunkume ukebebera mitambone ni tuchokerete Muthenya no tuko Muthenya no tuko Muthenya no tuko Ritangoge Kinyanda kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeria gonto konde Ritangoge Ritangoge Eje ni Weru TV. If Tekra was 100%, I used to just breathe in 5% of her brain, because she was so smart. You to God, but you do your part, you fight justice. Mystery of floating bodies in River Yala continues to deepen after 7 more bodies were retrieved from the river. Nobody had that right to take that life. It's a bad feeling. Terrible. When we got to court, we noticed a lot of surveillance on our team. Nikiwafikiria ama nione picha zao, mimi nalianga usiku mzima. Hata kama vijana wangu watarudi, lakini sitawasahau. This is the last door. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Because this mean bumblebee is coming to live with us! This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more.